L'entrée scolaire 2016-2017 s'annonce à grands pas au Mali. Comme toutes les années, les marchés sont envahis par les vendeurs de fournitures scolaires. Un vrai business tourne autour de cette période. Pour certains, les affaires sont florissantes malgré quelques difficultés. Mais pour beaucoup d'autres vendeurs interrogés, il y a une baisse de vente cette année comparativement aux années précédentes. Comme école mata folo ça gane école ta na marché na ka nyande salo sagi marché da ko ma nyina marché te nyina folo asura folo de o masura folo de agli wal me mi ngon nga asura na la sere ga dia ka nga ko be marché worte jamana ko basere gelebe jamana ko torane te go be mo ko be ka fam ga fo de go de be gelebe jamana ko. Si vendre des fournitures scolaires est une activité courante pour certains, cela reste une occasion à saisir pour ces femmes qui habituellement vendent d'autres articles. Selon elles, les affaires ne s'annoncent pas du tout bonnes cette année. Mais nous avons fait un peu de seulement faire cela, mais t-shirt ni pantalon nous faire. Mais zénani on va faire un cahier de faire bon ni na cahier la tika sinon seulement sur wa usara mais fini woni sana mais cahier ko no tika sanere o de anda balaba. Akilibe santo la beke chukam na nyina ta amake te yera amasuriola. Amasura kila yera timo yera tika na suko na yera. Imana babe mulita na suko na sande ba sande ga buna suko na chokodi. Sani won tika kere le wala nyina ta yera de jugera na be. A jugera yera foka teme. Kaini bigini adwazini kwamba bitoni ya bebe ya taila bigi abebe ambulea chena nyine marché to korolembo de marché ka suma yere de dina santo ba soro on me piri bam ngeme on me ga munga nyina to koke ay ne be fembe piri de place plana fembe muso ga pe on pere sanuni nuni muso ga de majala no ambolu piri seli mana se fana me piri ne ba be piri ko tapna me kai piri terati mana ga ne bo fene piri na matati de fuga ne ko parce que giri me sena dina on me mina mu refira ka chani ni mais en tout cas c'est ka boni mina on parce que boligala ba anko miri mo ba anko amina andai ni menyini ya dondoni nu ya nye doro be bolando fe ka me siraka anu me dondon ne nyini amba ke to ko di taka yoro tana yango ka e ngona amba tire ke me plan biduru apage amba tire ke me plan biduru 200 pages ke me plan biduru 100 pages ke me plan biduru bidoni nunu amo luta ke me plan biduru amo lu tire ke me saba bidonu kire ke me saba do be ke men biduru piru de kelengwa bidoni bali ke me shen ke me woro parce que mumbe ibe munta muna wajibe dondon ne do ngabe dondon soro mun iba fere de do ka salinga warte mo bolu ni re piri ko ni re ko ki ba terma do aso be boli ali kayo baba ko wa do bola kay ke me plan biduru baba ko wa do bola bo edu fana na ko be dondon ne soro ni e do bola do reste ga piri sani re de tenyine sani o golta pira ma de liga nyo wallahi on me sugu ngona ka chani santan ngo me nyine pira mai parce on tira pirige on reste sigle plein na me mu pira re de bado santo fana la me mu pira nyo ko ma suru ambe kaye ba mbole api amba carton tata mo na carton sa me nyine kaye carton sa baka kila tena détail sano de bina me nyina san fo etiga kala wallahi olu be sabo tunu be na o sa ambulu ku yere la be ka tay ko la me nyina san fo etiga ke ali wa kelen fereli kile kono problème ne do wallahi al don do lante dat ke so faraga ne tara minen bare taka ke musan fo etiga kala parfum bien kerma levru bien maquillage bien ashitiga sa ina gol do mena obena saninga ne bolo de fu mo obena obena saninga amula li lycée mo go ogolta be marché bare soro wallahi ne ra mangane ne wula na ogolta ferere kama me santiga ke. Ici, tous les vendeurs sont unanimes sur les causes de cette timidité du marché. Ah, gelare be jamana kono. Wala ni yoro wilim kero de an yoro be nyagami ambulu.